Malay Pi Barok Shkatup Kubojangi Kadan Bosco Media Network. Kimat Kibakongsan Mentakas Kilong. Beliau Menteri Kakwat Kakia Eka Phase 2 ICMR STEMI Act Project Hapainwood Hotel Shillong. Menjuru Menteri Ketenat Arts and Culture Ban Aijaka Hadu Sanpau Akar Yakishipai CRPF. Kelempat urlong kijingkularu Menteri Rangba Yakinong Hikai Nadu Usinam Arhajar Khatpra. Masya Kangno Karupwe Mat Jing E Kinong Rep Kashnong Rang Plang Ban Mauslang. Ban Panjing Shai Kahinyau Treb Youth Council Nakatanat Kakwat Kakia Ba Mi Eka Result Staff Nurse. Pemantang Nia Paish Ki Kubor Ki Bakambanya. Menteri Ketenat Arts and Culture Uba Sanbor Shulai mentakasngi ulaong ba menjur ban Aijaka Hadu Sanpau Akar Ki Shipai CRP Haniu Shillong Township. Habakran Shagila Patai Kubor Uba Shulai Uong Kumnuken an Aijaka Ki CRP Hadu kata-kata habaki babon ki office jong Ketenat baper kidang shong wai hakijaka jong ki riu shimet. Don ko justification ba ngahi ngalaong ba mde ban I disagree. On the ground that what ki various department jong ka state government do kibabun ki office kita still they are running their office on rental basis. Kibarang buon ki department kiba punya ki office jong ki aki building jong private ki try ying on rental basis ko ki siu ko baywai manupunai man punya. Hakabaya day bat kani uba shulai ulai thu bakatanat prison ru kadon gajing temu bandra no ya kajil na Shillong Shaniu Shillong. Jaka bun ki department ki kam jaka ban sina ki office la jong bagi quarter jong ki staff. Te ki babun ki department hang tu plai ki panjaka dalu ki bala alon. Te for example kumu minister bobat ya ka prison ke jail. Ya kan eru kana yesong meeting manakan kita yo bladem. Te kabut ka bangala ya kan baru minister ru tekebut lamundi ngan yakan berbucu berstam namun taka dan luka proposal hakaba ngiru ilapan nakali ka Department of Prisons kelapan jaka nampo kemuda ban set up yaka Central Jail. Mentakasngi ke RPR Trik Urempang Arhajar RPR lapli pat ba ka Phase 2 ICMR STEMI Act Project Hapainwood Hotel Shillong da Menteri Ketenat Kakwat Kakia James Sangma. Habakran hakanika program James Sangma ulayaro yaka hospital Nigrims kabala syajid haka ICMR banbo yaka nodal center ban pentrikam yaka nika scheme Hamegalia. Kibadon lang hakanika program kilong MN Nampui Commissioner bat Secretary Ketenat Health and Family Welfare ikong RM Kurba Secretary Ketenat Health and Family Welfare u Dr. Amanwar DHS bat kiwe. This is indeed a really proud moment for me as Minister in charge of Health, Government of Meghalaya. And I would like to first and foremost place on record our sincere thanks to Professor Nalin Mehtaji and his entire team at Nigrims, ICMR, and also of course our officials and our doctors of the Health Department for to borrow the words of Professor Mehta, to bring about this marriage of technology and medicine and bring forth this intervention which I have full belief and faith that this will bring about an environment which will save so many lives in the future. Uba Hamlet Sondoling, Menteri Ketenat Information and Technology jangka Sorkar Jela mentakasngi ke arpusan terik urempang arhajar RPR ulasa miki tablet ceki kena jangki light liki school jangka Meliam constituency haka jingadon lang jang uba KL Longbri u Director Ketenat IT harengkat u BDO ke Meliam Block uba PT Pasa kinong hikai bat ki kena school. Kini ki light liki school ki kentup yaka Gorkha Secondary School Pomlum Secondary School, but Kamilium Presbyterian Secondary School. So, what we have from the government, from the department, is that we request you, we urge you, make use of this tablet, because we understand that if you make use of this tablet, we would like to see each one of you, all the students, will come up in good positions in different classes that we are going to see from now on. Because nowadays, education
is very important. Education is the top priority in every life. So all of you, you are in the age of 16, 17, 18, and so on. Make use of your age. Make use. Take this time. This is the golden opportunity for you to bridge your career. If you know how to use your this golden age for you, I hope that one day we'll get more MCS, more IAS, more good officers that you will take over. Hini kasngi kinong hikai badon hapo ka Shatri Meghalaya Upper Primary School Teachers Association joka East Khasi Hills Unit kila penlong naka sit-in demonstration bandawa naka sorkar ban penkiu no yaki naka kerdan ad hoc shaka kerdan deficit. Yakani kaju kajing yaki la penlong ru Hamadan Dai Masi la Thalabo Hajowai West Jainti Hills District but Hamadan NSCA Nongpo Paham Sim Riboy District. Upper Primary School shaka deficit system. Kani ka gran ad hoc nilayo na du usnem khat khandai spa ributra mula san phosau snem isusa ad hoc si ad hoc hadu mentaksi te ka jingkerpan nagaliang jong ka asian hi kani ka jing khi kalong bro kawi ke Meghalaya man ke district ye don te ngia protes ye kani ba ka sarkar kan le namar ba ka sarkar kala sarkulit ingi hausnem arajar khat khandai ye kani ka jing tho proposal ini kijing proposal for ad hoc upper primary to deficit system. Kalau sarkulit man pegawai ke distrik ya kini. Rehadu mentah ke sarkar kampat le ye ya kini. Tiada kata daung yang halor penurim ban pinken mau ke sarkar ban kerpat ya ke sarkar. Bahkan le ya kenika upper primary school ini. Hadian ka jing ut jing nam ju kinong rap halor ka jing khang tala no ka rupwe ka bayarap ban kit jing kit ikibriu nakithan rap plang ban mauslang hini ka sngi na kalyang ka Hill Farmers Union Central Body hapo ka jing alam jung ba Alphon Bird Karsentiu harengkat ka jing senran lang kinong alam ke HFU lat kerhong unit bat mau ken row block kila hiar sakini kisnong ban sakhi hi dalade ya ka jing e bakini kinong rap kiman kisutip bala khang tala no bat la pensangi no bat penya ya ketika rugwe de nakaliang ke Hills Farmers Union ni julong kasti ke jing yada na bat kinong rap ban ni julong ru kinong pek perman hakam ta kabit kabiang bat kinong rap kumta hakabadi ba kani ni kwa ba kibor ke bahlor bat hadu ka sarkaro ngapha ikani ka kubor bakan pek ikani ka jing e ka kinong rap ke jumi ke kendo khamtam menta kala de ka pori ka bangin phano iki sansar nang ne ban penya chakiyo ki hat ke jumi ban kit da kamet kalong ka ika ba ngim ka kajuk kami hak jo bat ka banyim la ban pediang te namar kata kadaw nakaliang jo ka Hills Farmers Union ni pha ya kani ka strong message ka sarkar bakan pet bat ban jungo ya kani ka jinge bakinong rap ki basong ha kani ka rang prang ye kendo ban ni kerpat da kami sim jo ka jing sngoret ban plebe yang ya kani ka rugwe nang ban pensuk ya kinong rap ke jomi ha kani ka than Kaseng Bhalang Neutrab Youth Council Shillong mentakasngi kalapan jing syai nakatanat kakot kakya halor ka jing bam penmishu ya ka result staff nurse. Hakashithi bakani kaseng kalatho syau director jo katanat kakot kakya u Dr. Amanwar kalaong bakaseng ka don hok ban keli balai baka sorkar hadu menta kampat la ban penmi ya ka deka result wat lada ka jing tho ya ka written test la penlong nadu ka sauterik unopra ar hajar ar phawai. Nakliang ka seng acquisition scheme vaccine luan ya kendu ya dari produk health and service Dr. Amanwar dia lo tenong rem harga packaging slam ban clear ya ka result takam nursing muka dia nam baka hygiene ka bala kendok nam ada dia iwan aku nong rem ban keli ba nakai kadang ban ba kajing slam jo kanika result mat takun kajing yapun ki sama klai kun lima kanika optical mark recognition OMR sheet but hajing hisha kanika kajing yakun lima kanika OMR kamdi ban slam ya result nrai de takun rem ni kwa ba kaliang ka office tu DHS kan keluar kat bala abdi bat ka result jo kanika post nursing jong senam ada but nomor ba ni sutu ba kajing Islam ini kajing Islam jong ki result takam
aman lagi puas kibalat kalak kawan ra ya kajing konyo dan ni kajing bombon jong kisama kiba apmi lagi ban yo ya kam kijam kijong ki Kawai na kiseng bapau khmat bha ha kathem Ribhoi district ka Ribhoi Youth Federation hinin kasi ka arpho sau tarik urampang arhajar arpho ar kalami isha khmat ban penpau ya ka jingbam sngohun ya ka jing pentre ya ka surok yat kali hamau tari merdon Ribhoi kumban shu pentip ka jing pentre ya ka te ka surok kalong kum shi benta ban penkre na ka benta ka sinod rangba jong ka RBP sinod ka ban salong hau banai leber arhajar arpho ar Henry apa ngiwat jingtip kano try ka song barok ka estimate ka bakani ka division kan pelut ha ka bidi bakani ka jingpen bhai kani ka surok na dok sedok ngilap habang ngikendu SDO ngilap ba uang bangimpat sna ka estimate ya menta kina sutrei tangkat tu kat ni kontraktor telah lagi kerana ka tangkat tu kat ni kontraktor kapan pau kala di sisa ba kita ki kontraktor kelas 3 di bala register hapo kani division kiri hok balon mi sangi kinong ilam seng balang ha ke beri ban jingirap ban yakran lang ba ngimyo kam wer nirap lang ban penkren ki kam namata ki jumki te menta ban supendun kam no tang dagi katu kan ni ki engineer ban yo jing motoi tang katu kan ni ki kontraktor ki badi ki blu jonglo jongno lesen nakaliang jungi nginam la ban pediang te halor kan ni kamat nakaliang jungi nginang budin ban nginang ai no ya ka wei ka RTI ban budin kanno kila pendut hakisnam ki paladap akabedi kum kini ki maintenance ki jingpen bha la ni ki repairing jong kini ki surok kenang bangin kal ngin yo ban tip ban kanno ki siu pat sakita ki mastro ba ginui ka jing yo jong kinong snong ki jungi badan hapo boy lemba ka jing don jong kini ki office kum kini hapo ki snong ki thau ki jungi Kawai ketrok kabadon yu register number NL01AC Hendriu nyau prakandai kala thung baji shapenthor kaba hamu kundur hakastep jongka arpusan terik ubnai rempang arhajar arpuar. Kani ketrok kadang wana Guwahati bat kadang thumu banet syakathan East Giant Hills lom shnong. Hakani ka jingja amsham ladon manu ba mensau balawan bantan da ka sau teli ki kali khwa ya kani ketrok. Pada kitu gi khubor ngilapoi syakapakut tat hadu bangin daya syambiang kublek shibun.